ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas anapauwan. Kapya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Parikot ko ni ading mo. Apay nga taarwam na ti mangisangpet iti di nakukwa. Sigurado alinibas na dagijay. Anya ka di man ang tinsangpet na, nang. Nabnabsog tibag na nga imbati na sa rimwar. Kinitak no anya tilinaon tibag na. Kat agduduma a notebooks ti kaadalan na. Ay, An-anuan na ngay dagijay. At dapay nagnagan ti kaadalan na. unay mutten, kabsat ko. Sapay ko mataagbaliw mutten, nupod no akas day ti aramid na, nanang. Wan nga rudan ako, tani. Kababaing tikas jay ngar aramiden na. Imbag ta simmangput ka na nako. Apay aya nga agisangput ka iti saan mo ako kwa. Anya man ang tinakita yung insangpet ko, nanang. Ado tinakitak a notebooks ijay bag mo. Kaasimot ti akin notebook kadagi jay. Manumat laang dagijay, basit laang mat. Uray pay. Kasanon ngay no agri paso dagiti kaadalam. No sika ngay ti alaan dati notebook na. Saan ka kadimat amasurong? Basit laang mat kunakmanan. Ay naanak ko disiplina am tabagim. Maditikas tang aramid mo. Bimalbalasangan ka nga agala ti di mo mutkukwa. Anyan tulaangan ngay ti bagadaken ka. Notebook laang mat. Basit laang abanag dayjay. Ay na, saan na basit laang abanag dayjay anak ko. Agsakit tinakam ti akin kukwa. Alaam ki din, maibilang abasol dayta. Madlaw ko kat kumarkaro ti panagalalan ni Verna kadagiti saan na kukwa. Awan, di ka pa kasiksikuran. Di pa'y agriri nag-itakin ko kwa. Sigakit din ti agriri. Basit labanag na jay. Dayta kat ti madiken ka. Imbes at tulungan ta di anak ta mangikat iti mading aramid na. Panuynoyam mat. Nuang aya, wano kaldeng tinala na. Nabalor aya, notebook lang mat. Kita man lakay. Napatag ti notebook iti maisang agad-adal. Tapag-reviewan na dayta. Dagiti na isurat iti notebook na. Pinuwarada siguro isa pinidot nan. May sakamot kun sintidor. Naiwaraman wano saan. Saan arumbang nga alaan. Kaasimot ti akin kukwa. Irikap konti rum tayo, namapay adi ka pala rumwar pa eh. Birbiro ko tay notebook ko, sir. Awan mo tan, kat dani pa examin. Nang ikabilam ka di iti notebook mo. Apay sa pulam. Adamad dagito inayol na, sir. Kurang mo tan iti may sa notebook. Awan mo ti makitak a notebook kadag iti rabaw ti pangikabkabilan yu iti notebooks yu. Hun nga rod, sir. Pinanawak la itay. Awan, ti pag-review ha. Ala, makireview ka langan iti notebook dagiti kaadalam. Asino ngay nga ta tinangala. Pag-review hakon ngay. Nabayaga ko nga agun onnoy iti panagayat ko ken ka. Ngam dinakmat lasong bata nun, solidad. Pasensyakan. Ngam ingkarik iti bagik, amasapol ama pagadal ko pa iti kabsat ko ani Verna, sakbay ama ki asawa ak. Saan tayo matapan na asawa ti kidkidawag? No di ka song batang ko man ti panagayat ko. Intun day takasar, ta sa anak mat nga apurado. Masong batang naklakit di, naragsaka kon. Amang ano intunsong batan ka, kat asawa man ti kanayon mo nga ibaga. Sa anak pa'y anak kasagana ama ki asawa, kunak manen. Ikarik, agurayak, aginggat nakasagana ka na makikalay sa kanyak. Jay, anda ko mamat talagad ko ken ka, ah. Panunutek pa'y. Ipamaysak ko mapay apagadalan ni Verna. Kan kayat ko ama kalepas, sakbay dagita abanang. Kunam anabiit pa'y anapukaw tinutbok mo. Ita,
Libro man ang tinapukaw mo. Jakman amo nanang. Idi pa'y nga dagtatakaw iti pagadalan mi. Kanayon nga da mapukaw. Ay kanayon lahagit din ang mapukawan ka iti gamit iti pagadalan. Kanayon akmet agumatang. Kung nati may sa akaadalak, ani ka no Verna akaaroba tayo tinakaigam iti librok, sakbay anapukaw. Ah, iso nga tati mangal ala kadag iti gamit mo iti pagadalan. Kasano nga tama amuak? No asino ti agtatakaw, nanang. Nakita ka pimanaw ni Verna iji balayda, nanang. Inak man iji balayda? Anya ti aramidem ijay no awan mo't ni Verna ako nam. At dalaang kayat ko adoktalan, nanang. Ay kasano ko ma anak ko. Anya ti aramidem. Mga no anya ti pagawatan dagiti kabalay na. Masapul adoktalak. No agpayso nga iso tinangala iti librok. Nangina dayjay a libro. Mala, ingkan. Ay sayang mo't nga agpaiso ti libraw. Kumaa, no sagsasanga gasot laang ti bayad dayjay a libraw. Nakaumay kamot basang. Awan ni Vernano iso ti masapul mo. Nakita ka pimanaw, nana. Imbaga na, nga adda ka no ti librok, iti ayan dagiti gamit na. Mabalin ka di nga umay ko alaan, nana. Saan kumot nga amo da ita libro basang. Mabalin ka di nga umunagak, nana. Takitaag dagiti gamit na. Sige, umunag ka basang. Day tabasit nga istanti ti ayan ti gamit na. Kitaam dita. Agyamanak, nana. Mala, makaamukan amang kita, taad aramidak dita kusina. Ada ka dito'y kusina. O sino tinakitak dita sa alas? Saan mo ta ni Verna? Ni Fe akaruba. Kitaan na kano ti libro na iti ayan dagiti notebook ni Verna. Langgong kaabakbakitan. Apay abinay amang kita kadagiti gamit ni Verna. Kasanon no makita na dagiti inalala ni Verna agamit dagiti kaadalan na. Kuna na mga amin nga imbaga kano ni Verna kitaan na ti libro na iti ayan dagiti gamit na. Pudno nga ta nga imbaga ni Verna. Imposible. Dagiti gamit ko anapukpukaw. Pencil case, eraser, notebooks, coin purse, panyo, ado a notebooks dagito eh. Ni, adapay nagnaganda. Alaag ti libro ka notebook ko. Adda ka di ti libro basang. Adda, nana. Inalak pa'y ti notebook ko anapukaw. Adda gayam kan kwa na, nana. Saan mo ka ding amo nga dakan kwa na day ta notebook basang? Saan, nana? Agraman day ti libro. Napukaw. Ngam ada nakaibaga ani Verna tinakita daan na odi ang nakaigam. Kasta ka di basang? Ay, pasensya ka ang balasang ko. Alaag nga rod, nana. Masapol ko ngamin dagitoy. Dagiti daddo maagamit ko ang nakitak ditoy. Saan kon nga alaan? O sige, innakon, nana. Nakita nakit nga rood nagiti anday ti ayan ti gamit ni Verna. Di kalakit nagpanunutan. Ngamrumbang laeng nga alaan na takukwa na ka nga road. Masapul na akas iti kunana. Ngam iwaragawag to ti inana at tinakaw ti anak mo nagiti gamit na. Panagkunak kat husto ti inaramit ko. Saan arumbang aguman ti kukwa ti sabalik. Ngam may babain ti anak mo agraman da tao. Kaya't mo ka rin awagan da ti anak ta iti agtatakaw. Panoy-noyan ta ka di ti anak ta iti mading aramid na. Bimalbalasangan nga agala iti saan namit ako kwa. Si kamot ti masabat ko, Fe. Naggapam ka di? Di tabalayo, manang. Mapukpukaw dagiti gamit ko iti pagadalan. Inalagayam ni Verna. Anya? Ada ka din ni Verna di tabalay? Awan, manang. Nagpakadaak ka ni Nana Norma nga inakitaan ti gamit ni Verna. Iso dagitoy.
Kasano nga amom nga adda ka ni Verna? Ada na kaibaga ani ka no Verna tinakita daan na ngala. Pasensya kan ading ko, ah. San abali, tanga alamon. Embati kung dagiti daddo maagamit ko ang adakan ko na. Idi pa'y ang mapukpukaw dagi jay manang. Anya dagi jay, ading. Pencil case, eraser, ballpen, panyo, kung daddo mapay. Ada nga minagan ko ngayon surat ko kadagi jay agamit ko. Iso ang mabigbig ko. Day, adamot igga mo a libro kan notebook, anak ko. Intad na ka di mutlaan. Awan ni Verna iji balayda, nanang. Ado pa'y ijay ti agduduma agamit ti kaadalan mi. Imbag tapi nalubusan na ka anang kita. Imbagaklatan nga imbilin ni Verna, nga uray saan. Ay, nagalaasan. Agtatakaw a babae. Mas daawak nga adaken kwa na dagiti daddo maamapukpukaw idi agamit ko. Ay, di mo ka dinadnadlaw. Nga iso ti mangal ala kadagiti gamit mo. Saan mo nanang? Manipot ita, adaywak day jay a Verna. Rumbang laeng. Kita dagiti gamit mo. Taamangan no adamanen agpukaw. Inala ni Fe dagiti gamit na nga inalam. Anya? Imay dayjay afe dito'y balay? Apay nga intadyo. Damagam akan ni Nanang, no kasano nga inala na. Nanang! Ayan niyo! Apay nga intadyo ti gamit ko kanife. Masuron ka, ngayon nala na tigamit na ngayon nalam. Apay nga inalam tigamit na. Kukwak dagijay nanang. Apay nga intadyo. Imbaga na nga adda na kaibaga nga inalam. Kuna na akitaan na kadagiti gamit mo. Apay a pinalubusan niyo anang kita kadagiti gamit ko. Kukwak dagijay. Impakita na kanyak dagiti nakasurat anagan na kadagitay. Kuna na pa'y ako kuha na dagiti daddo mga adda di tagamit mo. Ngamjay laeng notebook kan libro tinala na. Mistake ti narami diyo. Apay a pinalubusan niyo akinita na dagiti gamit ko. Anya ka di ti marikrik nam ita anak ko. Masayangan ka, wano nabainan ka, gapoy tinapasama. Amangan no adama din nga ibunga tinarami diyo, Nanang. Sigurado ang nabainan ni Verna. Wano, masayangan ka dagi jay. Si kaman ti mangibaga anak ko. Madi ka di tinaramid ko. Maawatan kayo, Nanang. Mayat ti inaramid yo. Ngam ti parikot, noan niya ti ibunga na ka ni Verna. Kastamot timbaga ni tatang mo. Amangan ka no ichismis ti ina ni Fe tinapasama. Sigurado nga ichismis na. Nalaing ang makimarites dayjay abakot. Ha? Anya nga iti aramidak kita. Ada iti kwarto na ni Verna. Nasakit-lakit di tinakam na. Ngam di na mangarod ko kwa ti libro kan notebook. Sigun iti nabasak, tapno saan ka nung agsakit tinakam ti kasta a tao, ikam ka no iti banag apakaragsakan na. Kas kumaitian niya. Makita mita tinaramid mo. Inuwaras ni Eva ang agtatakaw ti anak mo. Kuna nga minnife nga da kanu pamalubos ni Verna amapan na alaan ti gamit na iti ayan ti gamit ni Verna. Naglakad ka nga alilawan. Awan ka naman timbagbaga ni Verna. Panagkunak katawan dakes na iti inaramid ko. Para kanya katrumbang laang dayjay. Rumbang pare ti sa bali a tao. Ngam pagdaksan mo ti anak mo. Kasanungay ang mapagbalbaliw ta ti anak ta. No kasta ka mo. Naimbag ta na sabat ka dito'y dalan. Sika agbibigbig. Gapo ka di, ta inalak ti gamit ko iji balayo. Imimayak aya ija balayo anangala iti gamit mo. Iji pagadalan tinangalaam iti gamit ko. Adaya inalalak a gamit mo. Uguri man tayo pungot ka man lang. Iba na buhok ko! Anay ko! Ano ti
makitak ijedalan. Ay, aguray ka man. Mangalak iti pang-or. Tainak man pang-uran da dya babae. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo ita alawas na napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti NPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon ang mapukawan iti gamit iti pagadalan ni Fe. Kat adda na kaibaga ani Verna ti mangalala. Napan nga rod ni Fe iti balay da Verna. Kat ti ina ni Verna tinadanon na. Inala na nga rod dagiti gamit na. Kat idinaamuan ni Verna tinapasamak. Nakapungtot daytoy. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ha? Anya ti makitak ijedalan? Ay, aguray ka man. Mangalak iti pang-or. Tainak man pang-uran da dya babae. Hay! Hay, babae! Ay, idarom ka iti inaramid mo iti anak ko! Ang dardarad ti kinaramutam! Trespassing day anak nyo! Apay asimir ki balay me! Inala nakit din ti gamit ko! Kukwa na dagijay nga inalam! Ay, agtatakaw ka! Imbag tayo may kayo nanang. Impungot kan kinaramutan na kit din ni Berna. Apay nga impungot na ka? Imbaga na ako kuha na kano ti libro kan notebook ko. At adapay nakasurat anagan ko ijay. Oh, apay ngagtartaray ka. Anya tinapasamakin ka. Kinamatnak ni Nana Eva iti pang-or tatang. Apay kinamat na ka. Ay, idarom ko na itang Eva. Sakit din tilukwantis ni nalbagabakbakatan. Imposible a kinamat na ka no awan ti makagapo, Verna. Masurunak ka ni Fe. Iso nga impungot kan kinaramutak manang. Anya? Apay ang nagaramid ka manan itinayon ti basol mo? Apay anayon ti basol na ako nam. May sakaman. Tatang, amo tayo nga inala ni Verna dagiti gamit ni Fe. Adda nga rod karbangan na amangala. Ita, isupay tinangdangran kan ni Fe, tatang. Alaam day ta libro ken notebook mo ang nasuratan itinagan mo. Tambapan ta iti ayan ni Kapitan. Inta agdarom. Ingam, napgusti rupa ka nakaramutan nanang. Husto! Tapno makita dati nakaramutan arupam. Napgas. Mapantapay iti doktor. Tamangalata iti medical certificate. Anadangran ti rupam. Multa ang dalakit diti awanan bae na babaeng agtatakao. Inta nga rod iti doktor, tanapgas ti rupak nanang. Nagtadam ti kukuna anang karamot iti rupak. Ay, kaslan tukit di kuldoroy tarupam taon. Ay, pabaya da kiti nanginati inaramid na. Ay, makaammo da pa'y iti gastos iti doktor kan agas. Kasano ita daytan? Adot kaadalan nyo anang panagnak nga inalam ti libro na. Adda pa'y nagan ni Fe ang nakasurat iti libro kan notebook na. Kunak nurabak ko laang ti panangalak. Tabasit laang matabanag. Anya ita ti pagmulta ken pagbayad mo iti agas. Kastamutan iti doktor. Amumut nga awan trabaho mikin ni tatang mo anak ko. Di ka kumamat namin agar-aramid iti saan nga umno. Basit laang mo ti sweldok ading ko. Iso laang ter-aramatan tayo dito'y balay. Ita, kapilitan nga agutangak. Apay ajak mawatan ti bagik.
No, da makita, saan ko malapdan nga alaan? Addakan ka amang disiplina di tabagim. Pakaisag makam day nga aramid mo, ading ko. Apay nga adu kada kayo ti mapukpukawan iti gamit dito'y pagadalan. Ado tin nakita ka notebooks, ganda dumapay, di balay da Verna, sir. Ado apan nyo. Mabigbig ko, ako kwak di da duma. Ngam saan ko nga inala, sir. kami sir, kanayon nga damat mapukaw. Mabigbig mo ka di dagiti kukam ang nakita mi balay da Berna, fe? Wan, sir. Ada istanti ijay anangikan na kadagiti banag nga inalala na. Nalabit nga inalala na dagijay ang sir, taadumat. Kat ita, naglangan, tamabain siguro. Kat ibagak kada kayo. Nalabit nga adda sakit na, nga agalalatan itis an ako kwa. Idarum tayon asan, tapusan amarwan. Saan? Itikas di aklas iti sakit. Saan apan ang idarom, ti pan nakarisot na. No di kat pan nakaawat. Aw-awaten tayo kadilatan, nga oray taktakawan na tayo, sir. Saan yu pa'y ahusgaan? No adda pan nakabalin na, kat tulungan tayo. Tapno agbalbaliw, ti kaadalan nyo. Imbag tanasabat ka dito asidag ti pagadalan. Apay, manon nga aldaw asan asimsimrak ni Verna. Ha? Naglanglangan ka di, sir? Ti amok at sumsumrak. Masapsapa akmat ngamin amapan agtrab-trabaho. Bagbagaam, tao may agadal. Sayang, umadanin ti panagturpos da. Sige, tabagbaga ak, sir. Adda atap ko, ma'am. Nga agalalatan, itisaan na ako kwa. Kastamo ti atap ko, sir. Kat datayong adda iti aglawlaw na ti makatulong kan kwa na, tapno agbalbaliw. Agyaman ak tamaawatan nyo ti kasasaad ti kabsat ko, sir. Un ma'am, kat sapay ko ma, tagbalbaliwan. Kan pakibaga, asumrak ko maiti pagadalan. Madanaga na, tasan meten arumrumar ni Verna. Kanayon nga agkulkulong iti kwarto na. Nabainan wano nasakitan siguro, ana, nang. Anya nga ro ti aramiden tayo. Dayta nga ron ti parikot itananang. No madipres, maditi itdan na kankwana. Ay, nagriigat ti kastoy. Babae pa'y mat nga rod. Ngamno apay akasta ti aramid na. Adda sakit na nga agala. Nakasahan ko alap tani ti lamisan. Ngam kasla dayo tayan ti panunot mo. Ada ibagak kang kawili. Katsapay la ko mata maawatan na. Anya ka di dayjay. Kasla na dagsan launay. Ni ngamin Verna. Adda aramid na nga agalalatan iti saan na ako kwa. Anya? Kasta ni Verna? Uwan nga ron. Sapay, saan anasaya at no paayon no pabainan ti kakasta? Saan ka kadi ako mayakay kanya? Gapoy ti kas di akasasaan ti kabsat ko. Napudno ti panagayat ko ken ka. Amin anapatig ken ka. Napatigmat kanyak. Agyaman ak nga ron. Taman nakaawat ka, Willie. Agkulkulong latta ka din ni Bernat ita kwarto na. Ada pamabasol ko ken ka. No di mo binayan na simrak ni Fe, saan ko maakastoy? Adda ka di apanoy-noy am ti anak ta iti mading aramid na. Kasano ko maamapagbaliw tano kasta kamot. Napagbaliw mo nga rod, iti inaramin mo? Saan ka di amadikat lang nga rod, tinagbanagan na? Ay, agpada kayo adyak matukod a panunutan no anya a klase ti adda di ta panunot yo. Di ka man abakbakitan. Anya nga ita ti mariknam, tagkulkulong ti anak mo. Oh, Willie! Sika ka din dayta? Uy! Si Kamet, Carl. Oh, nabayag dito nagkita. Nagkaadalan tayo ti kolehyo. Ngam italang manan nga kita ta. Wen, dituyak amang isursuro. Apa anak umay kamat dito eh? Adaman sabsabungak ditoy.
Malagip mo ka ni, ti gayem ta amay saitan a psychologist. Wan, guidance counselor iti may sa pagadalan. Apay ka di bro. Jacob sat ti ararmag. Adat sa sakit na. Agalay ti san na ako kwa. Kayat ko atulungan. Malagip kon, bro. At damat estudyante, akas tati ugali na. Agnagan iti Verna. Ha? Vernamat tinagan ti kabsat ni Soledad. No kasta, may maysa ti kayat ta tulungan? Masapol nga alukuyok ni Verna mapanagadal tapno makaturpos, nanang. Namin adon a kinasarita. Nga mabain ka no amapan ijay pagadalan. No kasta nga rod, kasauklaan ti principal iti sabali a pagadalan, taumakarlaangan ijay. Padasam akasarita anak ko. Bareng maalukoy mo ti kapsat mo. Saan kat aday taagkulkulong latan di ta kwarto na tararamiden na. Wanang, inak kasarita ni Verna di ta kwarto na. Di mo ka di kayat ti makaturpos iti panagadal mo? Kayat mo ka dilaang ti nakakulong di ti kwarto? Mabainak nga agpakita ijay pagadalan, manang. Nakasarita kon ti principal iti sabali a pagadalan. I-transfer kan ijay. Agtransferak, manang. Wen ading ko, ngam ikarim kanyak, aliklikam ti agala iti di mo kukwa. Sige, manang. Ikarigatak alabanan daytoy a kababalin ko. Nasaya at no kasta. Napatag ka kada kami. Iso at tulungan mo't day tabagim ading ko. Disiplinaem day tabagim. Maaramid ko nga tama, manang. Adamot laeng ken kaday tano kayat mo. Ikagumaam aliklikan ti agala iti saan mo ako kwa. Anya ka di ti alaem a kurso inton agenrol ka iti kolehiyaw. Sa anak pa'y anak ka desisyon, nanang. Matikaw ak iti kurso. Masapol nga agdesisyon kan. Taumadan ti panag-enroll. Dua nga min ti pagpilpilyak a pagbalinan, nanang. No saan a psychologist, psychiatrist. Ay, kabailan tayo kaniday ta a kurso, anak ko. Nagnginasamag. Padasag ti agtrabaho, taing inutak ti agadal, nanang. Saan ka ding ad-adda a mabayag ti panagadal mo, no kasta? Ano sa kun Adamot dagiti tarakin nyo ababoy. O di ilako yun to. Isupay ang makatulong kanyak iti panagadal ko. Dahil arungain ko ngayon ka, Soledad. Awan ka di pa yung namnamag? Pangasin pa di ata ka siya nak. Tapno di mo mat ko na. Adda namnamam. Ngam saan kumapay nga ita? Ikanak pa'y iti sumagmamano agundaway. Maragsa ka nak. Tada nga rot namnamak ka. Makitak ngamin anapingat ka na simpat ka. Kaskan ka ti arapaap ko nga agbalin ang makatakunaynay ko iti biyag, Willie. Pakaragsakak lao na ti parang ibagam nga at namnamak. Ay ayatin ka unay, Soledad. Itata nakaturpos kan iti senior high. Ikarigatan ka pagtuluyan iti syudad. Tawan kat nga rod ti universidad dito ili tayo. Agpaiso a pagtuluyan, nak, manang. Wan ading ko, ikagumaak. Ngam ikarim nga igaud mo ti agadal. Amumat abasit laang ti sweldo akas crew ti fast food dito ili tayo. Agabangak nga rod ijay syudad, manang. Wan alangan mat nga ag-commute ka kat medyo adayo. Agbalinak mat nga rod a city girl, manang. Ngam agadal ti papanam ijay, saan kat ama panagpasyar. Di mo ko masayangan tirigat ko amang papaadal kan ka. Yamanak, tauray basit ti sweldom ako nam. Pagadalan nak ijay syudad, manang. Nanang, adda na kadamagak nga agadal kanumat ni Verna ijay syudad. Ni ka di sulidad ti magpaadal. Saan mo ta makatrabaho ni tatang na?
Tanakaro ti rayuma na, kan agtagibalay mo't ni nanang na. Iso siguro nanang. Imbag kada kayo taado ti baboy yo. Kan adapay trabaho ni tatang. Sige, tamapan kanto itulod ije terminal ti boss, taag pasyudad ka amapan ag-enroll. Dito yan ti pagtugawam, iti unag ti boss nga agpasyudad. Makitam ka diti imunag, nanang. Daver na. Kan manang solidad. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Puclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ko na kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagsabat da Verna kan pe iti dalan, kat impungot kan kinaramutan ni Verna ni Fe. Indarumdang arum ni Verna, kat nagmulta. Nabainan ni Verna, isuasaanan arimrimwar iti kwarto na. Inayayumot ni Solidad, babaan iti panangyakar na iti sabali apagadalan. Tapno matulungan dang agbaliw, imbaga na apagtuluyan na iti kolehiyo iti syudad. Iti terminal ti bus, nagrana da Verna kanfe. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ay, dito yan ti pagtugawam. Dito'y unag ti boss nga agpasyudad. Nanang, makitayo ka diti imunag. Daver na. Kan manang solidad. Agpay sungarod, amapan mo't ijay syudad day tangag tatakaw. Nalabit tadamot dakkalabag na. Pagabangan na nga tangay. Ay, ti amok kat adda kabagyan ti amana ijay syudad. Nalabit nga ijay nga agabang. Nalakla ka siguro ti abang da ijay. Imbag man taada kabagyan da ijay syudan. Apay ang nagrupangat ka man nandito unag tibas. Jak sa makapagtepal. Kamatagsan ti rupa dagitagi na. Anya ka di man ti pagrurudam. Kita iti tugaw iti makanigid. Da kan ti inana. Saan ka manan nga agaramid iti pakadadaalam? Saan ka di amapan ka agadal? Saan ka kumamanan ang makiapa? Lapdam day tariknam. Awan tinasayat ang masakbayam no kastamlaeng. Ay anak ko, kita analaing dagita gamit mo Amangan no addan tumanan agpukaw. Nanang, saan ko nabaybay ang dagiti gamit ko? Rumbang lang. Di mo lamaw. Amangan no agtatakaw iti aglawlaw mo. Kaslada pang pangagan na. Pangaasim taliklikam ti makiapa. Awan pagbayad ko no mamulta ka manan. Wanan, makapasuron nga min dagita. Nang runa day ta, bakit? Ano sam, tasi ka ti makabasol. Disiplina am ti bagim ko nakmanan. Imo na ganti driver kan konduktor. Dandanin agrubot ti bus. Sige, tarumwarak nga rodan. Agsingsingpat ka, Sige kita dagiti gamit mo, tarumwara ko, anak ko. Agandaran ti boss. Nanang, saan kayong agdanag? Suron kundi ta, bakit? Agpangpangag. Inton kon, induron kon di tarwangan ti boss tapno may pasubsob. Naipalugan mo ka din ni Verna, anak ko. Wananang, amuyo ka di. Anaglugan mo't danana Eva kan fe itibas? Agpasyudad nga tamot ni Eva, anak ko. Saan nanang? Nakitak nga imulog, kalpasan nga imulog ak mo't itibas. Kan inanawak itay ni Verna. Takayat na akamot ang dagiti agina.
Ha, ay unay lagi din ni Verna. Agaramid ka di manen iti paggastusan. Imbagak nga rod kan kuana, nga awan kwarta a pagbayad ko nung mamulta manen, nanang. Imbaglakit din tarimwar iti kwarto na idi inay ayom. Awan nga rod, nanang. Kan sapay kumaa, tamapagadal ko pa'y. Sapay manulaang mo ti sweldo. Mala, ila ko kunti kadaan na nakwentas ko. Ta isupay nga aramaten na nga agadal. Anya? Ni, sapay tawid yumot day jay, nanang. Sana bali anak ko, basta mapagadal talakit din. No addalaeng dito'y balay, awan tinasaya at amasakbayan na. Sapay addasadsadot na. Mapan ka kadimanan iti ayan ti ararmam, bro. Wen bro, maring nasaya at timaganap ko ita. Narigat no sumuko akadagos bro. Wen, ket kumusta di kaya tayo atulungan? Ni Berna. Imalis mo iti pagadalan na. Iswa sa bali a pagadalan ti pagturpusan na. Di na kano kaya ti sumrek iti sigo na pagadadalan na. Iso nga niya akar ni solidad. Day tangarod ti imbaga ti kabsat na. Hindi may na impakada ti kabsat na. Madlaw ko anasingpat mo't day di ak solidad. Agpili ak ay ti saan anasingpat. Ha? Mamati ak iti pangas mo, bro. Ha? Hello, anak. Kumustan nga iti kolehyala? Ay saan ka kadimot lang amarigatan? Saan mo at, nanang? Nakitak ni Verna iti universidad nga ayan ko. Sa bali laang akurso ti alalaan na. Ay, anya ka di akurso ti alalaan na. Iti education building matinapanan na. Masigurado ka kinamaestra ti adalan na. Kasta ka de. Imbag no di naman ang takawan dagiti kaadalan na ijay. Amok pa yun ngay, nanang. Gaya magtimay sa amakitkita akaadalan na. Kat maamuak, no taktakawan na ida. Sige. Kat agan-anad ka dita. Kan agadal ka, anaimbag. Hello, Verna. Nakaawag ka mat. Kumusta ka ditan? Mababainak ditoy, ta nagpipintas ti cellphone dagiti kaadalak. Idinto asyak ket kay padlang manang. Ano sambasitan? Tati pagmatrikulam ti ad-ad na nga isakad ko. Umut-utang ak pa yun, no kas din nga agbayad kay ti abang mo dita. Diyak pa yun iruruar ti cellphone ko dito'y pagadalan. Ano sama, tap na makaadal ka. Makaawag ka lakit di, mabalinan. Iremedyong kumatigumatang iti cellphone ko manang. Kasapulak unay. Gumatang kanto no da trabahom. No ita, awan pa'y ti igatang ko. O sige, bye. Day samat kabsat mo ti mawag solidad. Wen tatang, marigrigatan da tao ang mangisaksakad iti panagadal na. Ibaganakit din nga igatangak ka no iti kabarbaro a cellphone na. Saan ka di a cellphone natin naramat na ngay mawag? Wen tatang, nga mabain ka no, ta isulaang ti keypad ti cellphone na. Kayat na ka no, jay touch screen. Igatangan nyo iti kayat na a cellphone. Ni, anya nga iti igatang ko tatang. Nang nangruna pa'y mo't nga ibirukak di pagmatrikula na. Dagiti babayadan na di pagadalan. Kasanon, no iso lang agpaisaon ti sana touch screen ti cellphone na halaman. No kayat mo nga igatangan iti touchscreen a cellphone, mangtad ka nga rod iti igatang. Mangin insulto ka kade. Amumat adyak makatrabaho. Amumot lang ayam asaan ka makatrabaho. Apay nga rod apanuynoyam ti kayat ti anak mo. Kat may sulangan tag cellphone iti kasjay. Ay, makatext kan makaawag lakit de, mabalinon. Saan ka day anang nangruna ti panagadal na? Saan nyo ang mawatan ti kasasaan na? Agpada kayo asaan ang makaawat. No adalakit di ited mo apaggatang iti baro a cellphone, ora mismo inak gumatang ang amawan mo. Apay analiday ka. Nada ka di may tulong ko? Dandaniman nga minan ti panagbabayad ni Verna iti pagadalan.
Saan nga umanay ti kwarta? Tagimata nga kiti agas ni tatang. Pautangan ka, tadapay matkwartak dito eh. Agpaiso? Pautangan nak? Ada nga agpaiso kwarta ni nanang. Ngam no day kanayon ti aramatan ni Verna, maibus sa dagos. Nagrigat nga paiso sa pulan ti kwarta. No adaman, nagbiit mo't na maibos. Nangrona, no saan nga amungan inutan. Day tangarod ti madlaw ko iti kabsat ko. Di na ammo ti agimped. Nakagasgastador. Ada nakadiso a cellphone iti lamisaan. Awan tao. Kartengak nga alain. Katrumuarak dito eh. Mapanak iti siyar. Tai katak adagos ti SIM card na. Partakak nga i-off. Tapno awan makaawag. Ang mga numadlaw da nga igam ko ti cellphone. Adamat lang ang cellphone ko sa bali. Pabaliwak to ti casing na. Kan isukat ko matan ti SIM card ko. I-reset ko adagos. I-delete ko amin na karga na. Malagip ko ngayon lakom ti kwintas mo. Gumatang ka iti cellphone ni Berna. Kat inton pa nagbabayad manen iti abang kan matrikulan. Mabalin na kaday apagbayad ti cellphone. Diyan sweldo ni Soledad ngay. Agsweldon tamanan ah. Manumot lang ngay ti sweldo na. Awan lang arudon ti mabatbatikan kwa na. Tulungak mo't ata kaasi di anak mo. Oh, nagadukat ng bagamon. Maibibos manen ti agas mo. Anya ngay ti gatang mo. Panunutan mo't manupay atawon nga agadal ni Verna. Saan ang makatawon laeng? Pasensya kan no naurnungan ti utang ko kan ka, Willie. Saan ka matasing singiran? Apay ang madanagan ka. Agyaman ak unay. Gapo iti kinaanos kan kinasingpat mo. Ad-addan anapatag ka unay kanya. Kasta ti panagayat ko kin ka, Soledad. Sige. Sungbatan ka. Ngam kidawag asaan pa'y kumaakalay sa ti ibagam. No kasta... Ang yamalak, Soledad. Magkating naman nga isala. Hindi nagpagkatan. Ang mga numaimbatan nak. Saan ka amay patan? Napigsak amang pagkatkan ka. Apo! Aginggat lapayag ti isam mo, bro. Anya ka diti makagapaw. Talaga naragsakak. Ta sinong batam na kun ni Soledad. Oh, kaya't mo asawan. Da kayo ni tinasingpat abalasang? Congrats, bro. Phone bro, nakamin. Si Kaman tinataar. Ada ka din napasungbat mo at bro. Ah, si kamot, bro. Kasano ko mga da mapasungbat ka, bro? Kahit Jack mo't masango ti agaram. Kahit mo ka ti malakaya na baro. Baak kun kunadan tukin kan. Ay, agar maktumot tapno sa anak amalakayan abaro. Mangkit akto iti mistisa. Uno tay Amerikana. Imbaglakit din. Tanalaeng jay technician anang baliw kadagiti linaon ti cellphone. Inikat na amin. Mga ramidak iti Facebook account ko. Tag Facebook ak manmet. Jak pailaang mapanidya pagadalan. Nagganas kayam tag Facebook. Ado ti maam-amom no maki-Facebook friend ka. Nagmayatan. Hello, anak. Nalpas ka din ti examen niyo? Nanang. Madamag ko man. Adda ka didita ni Verna? Saan ka day nga agad adal mo't dita syudad? Diyak namin makitkita. Dinamag ko iti kaklase na. Kat saan ka nung matasumsumrak? Day, awan mo't ti makitkitak dita oy. Apay nga taasan asumsumrak ako na ti kaadalan na. Asidag kami ngamin iti kwarto diti boarding house. Iso madamag ko no daduma. Diyak mo't makitkita dito'y anak ka. Ay, diyak mo't ngamin mapmapan ija balayda.
Apay nga ta sana sumsumrak. Saan pa'y anak ka eksamin? Ay, kasta ka day, anak ko. Amang ano adalaang mat napanan na. Ne, apay nag-awit ka, anak ko. Saan ka di nga da trabaho? Adan sa kano faulty wiring iti pasdek nga ayan ti trabaho mi nanang. Nauram ti pasdek. Kaya't mo asawan. Awanan trabaho, anak ko. Huwag nga rod nang. Diyay pa'y mat fast food nga ayan ti pagtrabahuan mi tinapuuran. Ay, kasanuta yun nga, anak ko. Sapay basitan tinabati iti naglakwak iti kwintas ko. Kapilitan ang agsapulak iti sabali at trabaho, nanang. Adda tao. Ingkaman kita no asino, anak ko. Wan nanang. Sino ti... Ha? Willie? Agyaman nagtada ka dito eh. Idinadamag ko ang nauram ti pasdak, nagdanagag. Kasangsangpot na launay, barok. Basta awak no apay asimangpot. Tagayam, nauram ti pasdek nga ayan ti trabaho na. Agyaman tayo tawan na eraman na tao na. Wan mo't kit di barok. Kapilitan ngagbirok iti sabali at trabaho na. Adda kaluklok at fast food chain iji syudad, nana. Ha? Agpaiso? Adayo ijay syudad. Agabang manen iti pagyanan na no ijay barok. Saan ka di nga adda boarding house ni Verna ijay, nana? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Kapya, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas iti universidad. Adda nakita ni Verna a cellphone a nakaparabaw iti lamisaan kat innala na. Iti sabalya bangir nauram ti pasdek a pagtrab-trabahuan ni Soledad. Kat insingasing mat ni Willie ang mapanlaang nga nagtrabaho ni Soledad iti syudad. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Adda kaluklok at fast food chain iji syudad, nana. Adayo ijay syudad. Agabang manen iti pagyanan na ijay barok. Saan ka di nga adda boarding house ni Verna ijay? Aywun gaya man ako. May mayat manen tapno mabantayam ti kapsat mo. Sigurado ka din nga alaan dak di ta ibagbagam a fast food chain, Willie? Sigod ka adalak ti manager. Sigurado nga alaanda ka. Tana ibaga na a hiring da iti empleyado. Nasingpot da ijay. O sige, mapantangarod adagos. Barang di da pa'y nakaala iti empleyado da. Adda kanumat iwaru-aras ni Eva. Asaan kanon asumsumrak ni Verna ije pagadalan. Ha? Nakaamuan nyo iti day tananang? Kasano ko mga amu day ni Nana Eva? Saan nga taamay may sa ti pagadalan dakin ni Fe nga anak na? Ha? Maamwak to ti amin, no makapanak ije syudad, nanang. Kaano ka kadi ama pa ni ije syudad? Kuna ni Willie nga inton bigat mo't laeng, nanang. Ay, sapay la kumaat at chismis laeng ti agwaru-aras at amaganak ko. No agpay sumanday ta, sayang ti kwarta nga impaw-paw it ko, kan tinaglakwan nyo iti kwentasyo. Jakla amon asawan, nupod numan day ta nga iwaru-aras ni Eva asao. Imbagman ta nakaumay kayo diti boarding house ko, nanang. Ay, umayak mo't agpasyar dito'y syudad
Ay, nabayag ajak im-imay dito'y kay. Awan klasik inton bigat, nanang. Kadwaan kayo agpasyar. Ay, win man nga rod, anak kaw. Ay, win gayam. Agpaiso ka day. Asaan asumsumrak ija pagadalan nyo day ja Averna. Idi saan ko na makitkita iji pagadalan. Dinamag ko iji kaadalan na. Kat na ibaga na, asaan ka nun asumsumrak. Ay, anya ngay nga rod ti aramiden na dito'y syudad. No saan asumsumrak ijay pagadalan. Dayta tijak ammo, nanang. No sana pod no ti warwaras ni Eva asana sumsumrak ni Verna. Abangan no mapagsasawak na ija chismosa. Lapdam tabagim. Ang mumut nga uray babae laeng ka napigsa. No induron na kangay. Napigsa at talaga jidila na ngagmarites. Si kangay. Saan mo unay amayaddang dagiti sakam? Gaputad da diferensyanan sipud na aksidente ka. Sa apay agrayuma. Makapasuron na dya babae. Kasanaw no pud no timbaga na. Ay sayang ti kwintas ko nga inlakok. Awan nagmamaayan na. Imbag kita saan ko nga inted. Amin tinaglakwa. Manong dagiti natakaw ko a cellphone dagiti kadalak. Ikabil ko dito'y sirok ti kama. Tapno awan makakita. Inikat ko amin na SIM card da. Ang kasano nga tanda ito eh. Idi na ibaga ti may sa akaadalak anak kita daan nagala iti cellphone. Sana ko nasimsimrag. Tama nga no may waras asyak tinangala. Ay, na-enjoy ko matan tinagsil-cellphone. Andatan dito syudad. Agdiretso ta kadi iti ayan ti pagaplaya. Mapanta pa ibati ti bag ko iji boarding house ni Verna. Sa maysa, mabisina kon. Intapay agluto ijay. Ta satan tumangan. Sige. Adayo kadi dito ti boarding house na. Asidaglaangan, mabalintan apagnaan. Anda nga ta ija ti kabsat mo. Amangan no day ti pagadalan. Padasan ta kitaan ta no da ijay. Alangan mo't nga itugtugot tatoy dakkel abag ko iji pagaplaya kiti trabaho. Mapantang rodan. Moto'y tabag mo, tawitat. Apay nga da kayo dito'y syudad. Apay day tadakkel abag. Nagtaray kayo kadi? Ha? Anya nagtaray asasawam? Agbiro ka kiti trabaho dito'y syudad. Trabaho? Kat jay trabaho ngay, jay ili tayo? Nauram ti pasdak nga ayan ti trabaho. Awanan ti trabaho. Kasano ngayon ti panagadal mo, no jak agbiro kiti sabali apang gadak. Apay nga dito'y boarding house ko tinagdiritsuan nyo? Ne, nalipatam samot tan asyak ti agbaybayad iti day ti a boarding house. Paunagan na kami pa'y, taibatik pa'y ti bag ko. Ha? Ay, kwa, sige, umunag kayo. Ala, adtoy, inkapay gayam gumatang iti mailuto o masida. Mangantayo pa'y, sakbay amapan kami iti pagaplaya. Adapay masit papanak. Agsubli akmat lang dito inton manomdama. Mabayagan ka kadi iti papanam? Saan? 30 minutos ko lang siguro. Andala mapan ko kasao may papaniti trabaho. O sige nga Rod, aganad ka iti papanam. Imbag lakit din ta nakalukat ti boarding house ni Verna. No anda iti pagadalan, orayan ta nga aging kat sumangpad. O sige, honey ha? O sige. Pimanawan ni Willie. Ang apay nga adda ni Verna dito boarding house na. Saan asimrek? Ikabil ko man pa iti bag ko iti sirok ti kama. Ni, anyo chikas lang nadalapos ti bag ko iti sirok. Kita at man. Cellphone dagitoy. Nagalamanan ti saan na ako kwa? At ito'y ginatang ko alamas, manang. Apay dagitoy a cellphone? Nagala ka manan iti saan mo ako kwa? Ala,
Ingkay subli dagita. Manang, gapo ka dagita. Saan ako nasimsimrek? Ang mga nonya ti aramidan da kanya kaya pagadalan. Kababain. Amom gayam akababain. Ngam apay ngay naramid mo! Nag-uutangak. Nag-overtime-ak. Takno adala ang aramatam. Inla ko pa yun ni nanang ti kadaanan akwintas na. Ngam kasto'y tinaramid mo? Saan ka simsimrak? Sayang ti bannog kan arapahap ko para kan ka. Di mo pa'y tinulungan ti bagim. Umapalak ngamin ka dagiti nagpipintas a cellphone dagiti kadalak, manang. Kaputa umapal ka. Nagaramid ka ti sana may parbang. Di mo pinanunot ti sakripisyo mi kaninanang. Anya tinapasamak? Apay ngagsinsinangit kayo ng kapsat. Apay na kita nagado a cellphone. Dahita ti pagsakitan tinagam ko, Willie. Saan ang nagadal tinaramid na? Nagalala iti cellphone dagiti kaadalan na. Kat saan gaya man asimsimrot pay? Nala, Gusto. Saan kan ka iladingit? Nakasaok ti gayam ko a psychologist. Mabalin na kano ka sa Univerna. Psychologist, saan ang nagbagtit? Imbagami ayang agbagtit ka, ading ko. Kasauna ka laeng. At nalang damagan nakin ka. Saan ka ngagbagtit? No kayat mo asumaya ti biyag mo. Tong palam tin sinasing ni Willie. Wano, kayat mo asarsarong karan da kalaangan iti pagbaludan. Pagbaludan? Mabaludak ka di? No itultuloy mo ti kasta nga aramid mo. Mabalod ka talaga. Makiasawa akon ka ni Willie. Tamakamukan iti biyag mo. Nagsakripisyo ak. Ngam di nakpulos kinasyan. Hello, Willie. Ayan ka diti bagbaga matulungam. Ikaw yung kuminto dito opisina mabigat, bro. O sige, bro. Adak dito untun bigat. Awan appointment ko. Ada ka ti posibilidad na ngagbalbaliw, bro? Adda, nang runa, nutulungan ti tao, ti bagina. Parikot da ngamin ti ugali na nga agalalatan ti di nakukwa. Disiplina, kan pamagbaga ti kasapulan na, bro. Kang runaan ti amin. Ibaga, aday tanga aramid, kat may sa klase ti basol. Agsarita ta ita itinalapat. Ita tadi kan sumsumreg. Kayat mo ka diti agawid, tamakitangdan kalaangan nga agsak ka. At dagpatpatangdan ijay. Ngam inton malpas ti panagsasak ka, awan manan ti pakitangdanam. Diyak kaya ti mapan makitangdan nga agsak ka, manang. Anya nga ro ti aramidam dito eh. Alangan mo't amaturog kan mangan kalaangan. Diyak pa'y kaya ti agawid. Saan mo anam namaan, apakpakanon kalatan dito syudad? Pagad-adalan ka ngamin, ngam sabali mo't tinaramid mo. Hello, anak. Kumusta ni ading mo dita? Pudno ka diti chismes? Pudno tatang, nagalala iti cellphone dagiti kaadalan na. Kan saanan asimsimrag pa iti pagadalan. Saan na simsimrek, kunam? Wan tatang, gapo iti surun ko, tamasayangan ak iti gastos kan bannog ko. Nadiswa ko na. Apay ngay adiniswam. Di ka lang asyan iti ading mau. Anya ko mga iti aramidag tatang. Agkatawa ak iti pananglukluko na kada kami kaninanang. Mabalin mo't alapdan na ti bagi na nga agalalatan iti kukwa ti sabali at tao. Anya ngay taramidin tayo ita. Diyak amo tatang. Ngam makiasawa akon ka ni Willie. Makamumutan iti biyag na. No kayat na ti agadal, agtrabaho, tapagadalon na ti bagi na. Anya? Makalagipon ang makiasawa di na singpet nga anak ta. Gaputan nasaktan iti inaramid ti kapsat na. Saan pa'y kumaamak yas asawa ah? Kasano tayon? At dakarbengan na ang makiasawa. Taadan iti husto nga edad. Mabalinkit din aparitam ang makiasawa. No kasta agawid ka din dito, Univerna. Nanya pa'y nga ay.
Agbirok mo't iti trabaho na. Alangan amangan maturog laeng ti obraan na. Saan tamat ang maipaay dagiti aramaten na para itibagi na. Anya nga ron ti masakbayan nan ngay. Anusan na ti bunga ti aramid na. Pagad-adalan, ngam di na mo't inggaed. Ay, awan pabpabasulan na. Ngalpasan ti oras ti trabaho. Mapantayon iti guidance counseling office ti gayem ni Manong mo awili. Saan ko man manang? Kamabain ti mapan iti kakasta. Saan akababain ading ko? Ti kababain kat ti agaramid ka manan iti saan anasaya. Ikaw gumaakon ti agbaliw manang. Ngamin anon nga imbagam dayta. Anya ti kayat mo? Mapanta iti ibagbagak? Wenno yempakik ti lupot mo kat agawid kan ijay balay itamet laeng. Anya nga iti aramida kay balay manang. Awan pa'y igatang ko iti shampoo, bath soap, lotion, kan aminan. Matlagayam, isong agpili ka. No ngamin agbirok ka iti trabahom ditoy, ang mga no agaramid ka manan iti saan ang maiparbeng. Sigurado a pagbaludan ti pagturungam. Imbag tay may ka diti boarding house, Willie. Ingkam ko masapulan ti opisina ti gayem mo. Asidag ti destino kita. Anya, mapantay ka din, itayan ti gayem ko. Uwan ko ma. Ngam saan nga taanangin na ti mabayadan? Saan? Gayem ko mat dayjay. Imbagak akabsat mo ti ang kasapulan iti tulong. Sapay ko mga rod ta matulungan na ni Verna. Nalabas na minan ti aramid na. Sayang dagiti gastos mi anang papaadal kan kuana. Ngam sabali mat gayam ti inararamid na. Saan ka kadiunay ngagparparikot? Bumakit ka anahagos no kasta. Naimbaglaangan tada kay ti biyag ko, Willie. Sa anak-anak kang mali ang nagayatkan ka. Pinaragsaknak iti daytang imbagamani. I love you. I love you too, Willie. Naimbag abigat mo, napintas adayag. Naimbag abigat yumat apo. Ay na, di nakawagan iti apo. Tasanak pa'y matunay alakay. Kasta ka di, sir. Pasensyan, sir. Sakbay nga agsarita ta. Ibilang nak amay sa kabsat. Wano, amam. Tapno maibagam amin kanya ti parikot mo. Well? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Putlay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, nakadanon da solidad kan Willie ijay syudad, kat nagdiretso da iti pagdagdagusan ni Verna. Nakita nga rod ni Solidad, tinlamang ni Verna a cellphone, nga inalala na kadagiti kaadalan na. Saan analapdan ni Solidad ti bagina, kat nadiswan na ti kabsat na. Tanamuan na, asaan gayam na sumsumrak iti pagadalan ni Verna. Idi agangay, inayayo da ni Verna, nga ipakita da iti espesyalista. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ay na, di nakawagan iti apo. Tas anak pa'y matunay alakay. Kasta ka di, sir. Pasensyan, sir. Sakbay nga agsarita ta. Ibilang nak, kas may sa kabsat. Wano amam. Tapno maibagam amin kanyak, ti parikot mo. What? Parikot. Ni awan mat parikot ko, sir. Duha talaan ditoy, kayat katulungan. Saan ka di?
Asaan mo amalap dan ti imam, apidutan ti banag ang makitam? Saan ka ngagbabain? Sakit dayta ang balasang ko. Ngam di ka madanagan. Mabalin ang maikat dayta. Nulakit di, tatulungam tlaang ti bagim. Idi pa'y lako maubing ni Verna at tinubngar mo ti madi akababalin na. Agam saan mo? Tapi nanuynuyam iso akas laki maro. Napatig namin kanyak ti buridik ta. Iso adyak kayat asaktan tirik nana. Day tati kunada abiddot apa nangipatag. Tipod no apa nangipatag. Ketubngaram ti madi nga aramid na. Tapno tumanor anasaya at ti kababalin na. Kaano nga ta sumangpot ni Verna? Urayon ta ano kaano. Makaturpos ton ni Fe. Idinto ta saan kin ni Verna. Balasang ko, napadasam ka din tinagsindi iti puspuro. Namin adon, nangaro na idi ubingak, sir. Panakaayayam ko ti puspuro. Libasag ti puspuro ni nanang, kat inakagsindi ijayrwar. Ket napadasam ka din tinasinitiramay na, babaan iti apoy na. Uwan, sir. Di na sinitak. Insardan kung tinagabalbalay iti puspuro. Tadyak kaya ti masinit. Ti apoy ti puspuro, ket basit laeng. Ngam nasakit ti sinit na, saan ka di? Uwan, sir. Uray basit, kat nasakit mo ti sinit na. Ala, balasang ko. Ikidem mo dagita matam, ket panunutam. At idakkel nga apoy, ket puuran na ti entero abagim. Ala, balasang ko. Agkidem kan. Anya ta ti pagsarsaritaan da di taunag. Nagbayag damat. Baring makatulong ti kabsat mo iti panakisarita ti gayem ko. Sayang tinasayata masakbayan na. Gaputad din na nadisiplinaan ti bagina. Adamat tan kasta natulungan na. Idi kwan, nagadal kanong matlaeng, kat may sa kano itan na pulis. No makitak, ana sa ito nga agadal, mabalin ko man ang natulungan. Ngam no iyaleng-aleng naman ang ti panagadal na. Sayang laan. Nam namaik nga baliw ti kabsat mo. Imposible mo ta saan na mabagbagan ti gayem ko nga espesyalista. Hello anak ko, kaano ka di nga agawid ni Verna? Padasan may pay apaagasan, nanang. Kaya't naka di ti agpakita iti doktor? Madama ti panakisarita ng nanang. Madi iti damo. Ngam imbagak ang makaamon iti biyag na, no saan nga umanugot. Sapay la ko mga road na maikat nan ti kasta nga aramid na. Ti panagala na iti san na ako kwa. Obserbarak ka, nanang. No, ada pa panan ti panakisarita ti gayem ni Willie kankwana. Sige anak ko, kat sapay la ko ma, tagbaliw ti kapsat mo. Nay, si kamot ti masabat ko, solidad. Ay, ada kamot dito yung syudad. Da kayo matgayam, nana. Dito yan ti ayan ti trabaho. Manipod na uram ti pasdak ili tayo. Ay, adu tinapukawan iti trabaho kan puesto. Idi na uram day dya apasdag. Wan nga rod, nana. Kaasi matdagiti na uraman iti laklako. Win nga rod Ay, imbag tada na sarakam adagos at trabahom dito. Wan nga rod, nana. Iti fast food chain matlaang ti ayan ti trabaho. Tikabsat mo nga ay. Ada ka di mo't dito yung syudad. Wan, nana. Agbiro ka no iti trabaho na. Trabaho? Apay, saan nga agadal? Agadal to siguro no magagat, nana. Itatasaanan nga agad-adal ni Verna. Mayat ka kadi makikalaysan kanya. Wan, Willie. Panawanan tapno agkalaysatan. At data matan iti husto nga edad. Agyamanak tayo manugot ka matlangan. Nakita kami ti kinasayaat mo. Kat amok anatalgadak iti sidong mo.
Ibagak to nga rudan kadagiti dadakkel ko, ta dumanon kamin. Sige, sika ti makaam mo. Ita, taadda ka manan dito opisinak. Naparmatam ka di ti kasasaad ti malapunos iti apoy. Jak may ladawan. No kasano nga tatituok kan sakit na, sir. Puno ti imbagam. Nuramay laeng ti masinit. Marik na ti intero abagim ti sakit. Kastamat, noan niya ti madi a maararamid mo. Marik na ti intero a pamilyam ti panakaibabain. Sir. Kang runaan ti amin. Dakas ti agala iti saan mo akukwa. Impyerno ti pagtinnagan, kan mauram amin matabagim. Saan ka di nasakit dayjay? Mauram amin abagik, sir. Ramay laan ang masinit kat nasakit. Kasanun tulangan, no entero abagim ti mapuuran. Naglaw ko asaan ang matagtaga rin ni Verna. Manipod naggapu kami di opisina ti gayam mo. Mabalin nga agpampanunot ti kabsat mo. Maamiris na ti bunga ti madi nga aramid na. Sapay ko mga rod tama ka amirisan ni Verna. Awan pa pananano di makaamiris. Basta kanayon ako yugam amapan ka ni Matt. Uwen, kat iti mabiit. Isa ganaan tamutan ti umadanin ang panagkalay sata. Magagaranak paikit din ang madanon ko man dahit agundaway. Nagsabat kami kan ni Solidad dita kalsada. Ay adagayam mo't dito yung syudad. Adagayam trabaho na ditoy. Saan nakadaakad ba ni Verna, nanang? Ay saan mait? Ang dinamag ko no adamot dito yung syudad. Kat wan ka no. Agbiro ka no iti trabaho na. Kunakun kat, asaan nga agad-adal? Agadal to ka no magagad kunan ni Solidad. Mayat ka di ti panakisarita ni Manang Solidad kan ka, nanang? Saan ka di ang makapungtot? Ay, nasaya at tipan nakisarita na. Isuan nasaya at matipan nakisarita kan kwa na. Ay, saan ko kuman akasarita? Ang kayat kula amaamuan no ayan tikabsat na. Saan kami pa'y nagsasarita ka ni Verna, nanang? Di kampay nagkitkita. Awan ka di ti bakanti at trabaho ijayan mo, manang. Kaya't mo ka di tiyag trabaho. Ang mga numakaaramid kamot ijay, iti pakaikatantang agpadpada. Ika gumaak, tadyak kayat ti mauram, manang. Mauram? Anya ka di ti sasawa mo ading ko? Naku na ni Sir Matt, ati agala iti saan na ako kwa, kat ada katukad na mo't adusa, ti pan nakauram. Maikarim ka di asaan ka nga agaramid iti pakaikatanta adwa? Uwan, manang. Saan aga po tadyak kayat ti maikat iti trabaho? Jak kayat ti mauram ija impyerno. Damo ni Verna nga agtrabaho di fast food chain. Ikabil ko ti kabarbaro a wallet ko. Ijerabaw ti istante, ti pangikabilag. Obserbar, no alaan na. Makita kat makumikom at nagtrabaho. Nakita na ti wallet. Agpamarangak adyak makikita. Si putak no alaan na. Asino ti akin kukuha ti daytoy a wallet? Alaan na kuma, tadalosak ti rabaw ti istante. Agpamarangak adyak nang ti imbagana. Kitaak, noan niya ti aramidan na. Kumusta ni Verna? Saan ka di anagala ti komporme iti trabaho yo? Ay na, sapay ko matag na nayo na nakastoy, honey. Ingkabil ko ti wallet ko iti rabaw ti istante. Ngam di na innala, idi pinunasan na ti rabaw ti istante. Senyalis dahi ta na makontrol ng ti ima na. Maragsak anak, kat sapay ko matag tultuloy akastoy. Into nagsweldo kayo.
Maragsakan laki di makaigamit tinagbanugan na. Lakit di Katno kayat nanton ti agadal. Ituloy ng tumatlaang. Babaan iti bukod na alingat. Kastoy gayam ti agsweldo, manang. Maragsa ka nak. Damo asweldok da ito, Naragragsak kan tupay no dakdakkel ti sweldom. Ti kayat ko asawan, dakdakkel ti sweldom no adda-adal mo. Urnungag ti kwartak. Ta ituloy ko matlaang ti agadal, manang. Dayta ti kasayaatan ana panunot mo ading ko. May mayat matlaang no adda maiturpos mo a kurso. Wen, manang. Kayat ko ti dumawat iti pamakawan. Kadagiti impapaay ko kada kayo asakit tinakam. Uray saan kan adumawat iti pamakawan ading ko. Napakawan da kan. Tinapatag kat ti panagbalbalyo mon. Tamasaktan kami. No makaaramid ka manan iti madi. Dayta ti imbaga ni Sir Matt. Masaktan amin a miyembro ti pamilya. No adda madi nga aramiden ti maysa a miyembro. Natulagan ti kalay sa dasolidad ken Willie. Umadanin ti panagkasarda. Kasla kaano lang na di ubbain ta ti anak ta. Ita, dandanitan agubba. Iti agbalinto nga aputa. Sapay kumaata maipaayan data iti apo ko. Ngamnay, di na pala nagkaskasar. Apo kon ti ibagbagata. Ay na, Si kamo nga mintiin mo na anang ibaga. kastoy gayam tirik na. No umandalin nga agkalay sa ti anak. Wan nga road. Ay na, agyaman ta iti apo. Tababaan kin ni Willie. Ininot kanumot nga agbaliw ni Verna. Iti madi akababalin na. Naibagam kanya panagsabat kayo kanina na Eva dito yung syudad. Adapay nga ta dito'y, manang. Diyak amo ading ko. Medyo nabayag nga mi nandiya panagsabat mi. Amang ano nagawid ni ili tayo. Apay aya. Kaya't ko adumawat iti pamakawanda ka ni Fe, manang. Kaya ta sa wanday ta nagbaliw kan. Kat maamiris mo tinagbiddo ta maading ko. Uwan nga rod, manang. Itala nga maamiris ko dagiti biddot ko. Inton pa nagkalay sa amin kanimanong mo. Agbakasyon tayon to. Agawid tayo, ili tayo. Mapanak to ija balayda. Kat dumawatak iti pamakawan ka ni Fe. Imbag ta nakaumay ka dito'y boarding house, manong. Mabalin ka diti agkid daw. Anya ka ditikid daw madin ko. Tapno ad-ad ti panagsindingad mi kini Fe. May isa kumaakadwak nga agabay inton agkalay sa kayo kan ni manang, manong. Mapatgan tikid daw mo adin ko. Inkanto kasarita. Tapno ammo na amay santo nga abay inton agkasar kami. Uray alan tayo pa'y ti inana amay sa kadagitininang. Agpay sumanong. Nagsingpat ka talaga. Kasta kumamat kasingpat ti matumpungak to. Ay na, tagpasablog pa'y. Saan apasablog dayjay, manong? Pudno ti imbaga. Hello, anak. Naimbag man ta nakaawag ka. Kumusta? Nasayat kami lang tamat, nanang. Adamat ng trabaho. Di ka ka din ag-eskwela, anak ko. Ag-eskwela to no makaurnungak, nanang. May mayat matlaeng no adda maiturpos mo, anak. Imawagak. Takayat ko nga iton agkalay sa damanang. May santumat nga abay ni Fe. Ninang kanumat ni Nana Eva. Sige pa'y, nanang. Adda parokyano. Bye. Ay, bye, anak. Pudno ka di, tinangag ko. Anya? Ay, daklakit di kaya't nagbalin ako marek na dya sa lawasaw. Awan matkit di tidakas na, nga mas daawak launay. Imposible tinasa univerna. Kagura na launay, dagiti agina. Uray siya, kagurak mat ida.
Anya tinaknakan ni Verna. Kayat na nga agabay, ti numero 1 akabusor na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paplay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti serya tayo itaalawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Anya, tsak lakit di kayat nga balin ako marik na dya sa lawasaw. Awan metket ditid akes na. Nga mas awak launay. Imposible tinasaon ni Verna. Kano kagura na launay dagiti agina. Oras siya, kagurak matida. Anya tinaknakan ni Verna, takayat na nga agabay ti numero 1 akabusor na. Day tamot nga ron ti pagsidaawak. Permi agura na kadakwada. Ita, kayat na akadwa na nga agabay kan agninang payan ni Eva. Wano, ada plano na amang balas kadakwada. No agibales, saan na ko mga irana iti kalaysa ti kabsat na. Mayat mati plano ni Verna, kayat na nga alangan kas avay ni Fe. Isa anak unak, nga agninang mati inana. Mayat matket di, ta agkakaruba kami kat nga ron. Ti agkaruba, ket agsisinarana iti tiyempo tirigat. Magustok mo tinapanunot ni Verna. Wan nga ron, may panagnag, nga uray managbasol ti may sa tao, at dalat ta panagbaliw na no may kaniti gundaway. Kat sika, ti kang runaan anang tad iti pamuspusan, tapno mapagbaliw tayo ni Verna. Agyamanakan ka bro, epektibo ti panakisaom iti kabsat ni Soledad. Pagkaragsakak no agbaligiak. Taday takat nga rod ti trabaho. Dakkal ti nagbaliwan ni Verna. Bro, may sakan tong sponsor ton kalay sami ka ni Soledad, ha? Ay kat areglado Makapasyarak adi na oras iti sabali nga ili. Hanggang apay ngay. Gayem ko. Anakak iti kasar? Awan dakas na, bro. Kayat ko nga amin na gayam ko, adada inton kalaysak. Ala. Tay bagak kadag iti dumapay akaadalan ta. Hello, Tatang. Itaman pa'y ada kayo tim mawag. Basta awak ngamin no apay akayat yung nga agabay ti numero 1 akabusor mo. Kagurak laeng idi tanakulaapan ti panunot ko. Ita tanalawlawaganan ti panunot ko. Kayat ko ti makikapya. Si kakadi na ito kasarsarita, Verna. Hello? Siyak da ito'y Tatang. Didak ka di may busesan? Imposible ngamin ti bagbagam. May mayat no makikapya tayo kadagiti kaaruba tayo, Tatang. No addarigat tayo, isuda ti kaasitgan nga umarayat. O sige, Tatang, tani addapay parokyano. Bye! Apay akasla na tukkawan ka iti ulag. Di ka mo't matagtagar iti tasuli. Inawagak ni Verna. Ada nagsiddaawak nga imbagana. Anya ti imbagana. May mayat kano ti makikapya ka na iti kaaruba. Taisula kano ti umarayat no addarikat. At damot kit di punto na iti daita nga imbagana. Pagarupag pa'y kit di itayan. Asaan ani Verna ti kasarsarita iti cellphone. Ay, sapay la kumaa. Tawan ti ma di aplano na.
Kasla na po numad iti ibagbagana. Patsyak anak katulong jay kunada panangipanday iti maysa nga specialist. Mabit lang, Fe. Agsarita taman. Anya ti bagam, dangran man kadi? Saan? Di ka ko magbutbut ang kanyak. Ada na patag nga ibagak. Anya kadi ti bagam? Sakbay ti amin. Dumawat ako maiti pamakawan kan ka. Naglablabasak iti kalabas. Lipatom ko man tinapalabas. Berna, ada kadi manen madi a plano? Kayat ko ti makikapya kada kayo kaninanang mo. Makikapya. Dandani nga minanti kalaysa ni Manang Solidad. Mabalin ka di, akadwa ka nga abay. Kaninang mat ni nanang mo. Anya? Hello, anak ko. Ay, imawag ka, mat. Kagap-gapok lang dita, ah. Nagsabat kami ngamin ite ka ni Berna, iti tiyandaan, nanang. Ha? Kahit pinagaramidan nakakadimanan iti saan anasayaat. Saan mat? Nagkidaw iti pamakawan. Agkakapya tayo kano. Ta agabayak iti kasar ni Manang Solidad. Kan agninang kayo kano, nanang. Ha? Ah? Kumari kami kan ni Norma. Kasta kaday. Kastama ti kunana, nanang. Saan mat akasla iti alangana ti narungsot? Kaslamat karnero itan anaamo. Na, pudno nga taday ta nga ipakpakita na ken ka, anak ko. Kasla imposible. Nagsabat kami itay ka ni Fe iti tiyandaan, Manang. Imbagak ti planok. Ngam kasla saan amamati. Anya iti insongbat na ken ka. Damagan na pa'y kano kaninanang na, Manang. Adda pa nagdwa-dwada, tadida pa'y nakita ti panagbaliw mo. Wan nga rod, Manang. Ngam inton makaawid tayo. Ipakita kadakwada, asaan asyak jay agtatakaw ken apira. Sana bale, taawagak ni nanang. Bagaan nanto ni Nana Eva, tapno mamati da. Sige, Manang. Patsyanda no ni nanang timang ibaga. Hello anak, imbag temawag ka. Adda ngamin kayat ko adamakin ken ka. Maipapan ka di, ti panagbalin nga abay ni Fe, kan panagninang ni Nana Eva intun kasar ko, nanang. Pudno ka di anak ko. Saan ka din akaguran ni Verna dagiti agina? Saanan, nanang? Diyak amo, no niya tinaramid ti gayam ni Willie. Dakkel tinagbaliwan ni Verna. Ay imbag man anak ko. Nasayaat nga minday di a tao, kan relihiyoso pa ni Sir Mart. Iso binagbagaan na ni Verna, nanang. Ah, kastagayam. Kat awisin nyo kadimat inton kasaryo. Wan, nanang, may samot ni sponsor. Ala, bagaan yung ton, Nana Eva. Sige nga rod anak ko, tainak bagaan ida. Bye! Umayak man dito'y balayo, Eva. Nay, itaman pa'y. Napatagsamot ti gagaram. Noan yaman ti saan tayo ang nagkikinaawatan. Lipatan tayo kuman. Kat agkakapya tayon, tagkakaaruba tayo met. Ay, nalaka akmet kat akasasaaw. Ay, anya ka di ti gagaram. Total, agkakaaruba tayo met. May saka kumaanina ang inton kasar ni Solidad. Agkumaritan ton. Agabay met ni Fe. Ay, ammo ka din ni Solidad dayta. Dayta ti kalikaguman na. Iso nga imay ko indanon. Ay, kat, ala agkumarita nga rod. Agyaman ak nga rod Kumari ko na akon. Tadi tamot lat papanan na. Wen kumare. Nagapo ka kade iti balay da Eva. Wen, imanugot mo't nga agninang kan agabay mo't ni Fe. Sa bagay,
Agpaisumat timbagan ni Verna nga kakaruba tayo. Isuada tayo tagsisinaranay. Unmat ket di mayat no ti agkakaaruba ket agtitinunos. Sa bagay nagmading agpaiso ti agkaruba nga ginginura. Saan tayo kumamot ang nagiginura no saan aga po iti inala ni Verna agamit ni Fe. Agpakadatan iti bosta, taagawid ta iti ili tayo. Kagiddan ta ka din ni Manong Willie nga agawid iti lugar tayo, Manang. Umunatan, tainta pa'y agdalus iti aglawlaw. Sana ka ba ilandana ng adalusan ti aglawlaw? Wan nga agpay sumanang. Kas jemat ni tatang, marigatan nga agkuti, gapo iti saka na. Wan nga rod iso nga inchat ko ni Willie nga umunatan nga agawid. Nasingpata talaga ni Manong Willie. No di na insingasing ti ipapan ko iti klinik at igayam na. Mabalin ajak pala nakaamiris. Katamom, gapo ka dagiti nasaya at agalad na. Ad-addan nga inayat ko ni Manong mo a Willie. Ay, nagbakasyon kayo ka din, ta nakaawid ka, anak ko. Wala nang, semestral break mi ngamin. Inton pa nag-enroll man, hindi pa nagsublik iti syudad. Imay matkat dito balay ni Norma. Kinid daw na, dyan inyawag mo apanagabay mo. Kanti pa nagninang ko. Manugot kayo? Win tamayat mo tipan nakisarita na. Pudno tay kunada at agkakaaroba, isuda ti rombang nga agtitinulong no adarigat. Sa bagay, may mayat mutlaeng no agkakatunusan dagiti agkakaaruba. Hello, honey. Madanagan ka kanita awanak pa'y? Kano ka kadi asumangpet, honey? Agkuyog kaminto kan ni Mat nga umay dita. Agmotor kaminto. Di na pa'y ngamin amo ti torturungan na dita. Ne, aganad kayo iti panagmotor mo. Wana ni, saan ka madanagan? Makasangput kami dita si kakaradkad. O sige nga rodan, honey. Bye! Bye, honey. I love you. Adayo ka di ti simbaan apakaangayan ti kasar ije balayda. Saan matunay, bro? Igit ti kalsada ti balay da solidad. No igit ti kalsada ti balayda. Dje lang aruden lugan ko ti aramaten ta. Isumot lang ti pangluganan amapan ije simbaan no madanon ti kasar mo. May mayat manan, bro. Ti konak kat agmuturak amapan ije simbaan. Nila ang solidad ti aglugan iti bridal car. Anya, nakabado ka iti bado ti grom anaka motor. Anya ko mga iti dakas na. Saan ko matatinakaw ti motor? Entol bigatan ti kasar. Gamapay nga awan pa'y ni Wele. Wan nga rod tatang. Ada nagsardang alugan di tarwar. Ang mga no isudaytan. Mabitlaan tayo nakitaan, tatang. Nagdadakkel mo't ka na karton dagito Kung na dyan nag-deliver, akaw-kawas ka no dagiti abay. Adamot nga minan kanyak ti gaon ko. Sige, tulungan ka amang yun nagmanang. Masapa ka no nga umay dito'y dagiti abay, ta dito'y dabalay ka no nga agsukat. Awagam nga rod amin ida tamasapa da nga umay. Dito'y ka no nga umay dyan makeup artist. Ay, umay kumamot dito'y ani Willie. Alas 10 pa'y mati kasaryo. Masapan to siguro, manang. Ay, nagsapa kamutan anagreheng anak ko. Masapol ang masapa akano amapan ije balay da Verna. Tamasapa kano dagiti ag make-up. Ada kano ijayon dagiti bado ti abay, nanang. Ay kat, intang aruden tajay pan naka-make-up mo. Itaak lang nga agabay iti kasar, nanang. Kat, iti pa'y dandani nagbalin akabusor mo. Hanggang ita, saanen, tanakikapiyamat. Nasingpat mat, idi nakisao kanyak, nanang. Saan akas idi asuplada? Apay nga awan ka pala dito'y. Alangan asyak abride ti umuna iji simbaan.
Adda kamin kanimat dito simbaan, hani. Umay kayon. Ha? Ada kayon dita? Kunak no umay ka pa'y dito'y balay. Sorpresak mat hani. Agur urayan ti altar asumaklangan ta. Umay kayon. Sige nga rod, honey. Umay kamin. Bye! Apa yun ang matartaranta ka? Intayon, taada ka nun ni Willie di simbaan nang. Alas 10 ti kasar. Idinto taawan pa'y alas 9. May mayat matlaang dyan makainanamot ati bride. Sakbay amang rugi ti kasar, kumare. Ah. Sa bagay, malain tayo nga rudan. Tapno saan ajay padi ti aguray kada tayo. Nakasagana tayon samot amin. Ay, wan, kumare. Ay na, kablaawan kayo adwa. Agbiag dagiti nobyo kan nobya. Agyaman kami unay, ninang. Kadlawan kayo. Sabay kumata-mata ginayon tiragsakyo. Maragsakan ang unay, taitatikalay sa damanang. Nagkakapyata yun. Intayo amin na ni Jabalay. Tamangan kan agraragsak tayo amin, kas may sa pamilya. Hintayo amin iti balay, kakabsat, kukumare, kukumpadre. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserya tayo itaalawas anapauhan. Kapya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, kantoy pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay na, mare. Makapakatawa launay na tayong pakitam kanyak abidyo. Kunak ka nagkatawa ka. Ay, sa anak ama nagkatawa. Ngamday tayong pakitam abidyo ti talaga akinatawaak. Oh, ipakita manengkeng ka. Wen, mare. Hindi katawan yung kumay. Umay ka, kwarog. Takita day ito katawaan mi avidaw. Wen, kita matap nagkatawa ka mag. Jack pulos nagkatawa ita alawas. Gapo iti kakaasikaso kini Uncle Inteng. Ay, kita day ito video atap no aglak kamarta. Ipakita man kan kwa na, mare. Ahap, kita maun. Kita man. Kunakun ka. Anya, naikatan ti stress yaw. Ay, una hindi tabi jaw. Tunggal makitak da ita abidyo. Kat talaga nga agkatawa ah. Ibaon ka lagi matang ijetirsi na iti asin ko raw. Nagbayag ka! Kasanaw kat adayang pakita ni Nana Tuyang kada kami abijaw. Makapakatawa. Ha! Kit manungay nga oras ang nagkatkatawa kayaw. Ay, ipakita ba't kan ka tap nagkatawa ka may tangkail. Diyak man lang makakatkatawa apulos. Impasa kanyak ni Nana Tuyang. Ah, Mabit lang nga ipakita. saanan? Sayang ti oras. Asinam kit din jay lut-lut wa mapinanawam. Aw, buyam dito abidyo ang kail. Buya man ngagpaiso. Ha! Makapakatawa nga agpaiso. Tumot kan ka. Kaya't ko nagkatawa.
Inton madamdaman ton ti panagkatawak ta mabisina kon. Ha? Ingkaki di agluto pay. Ay, wanang kay. Nakita mi mat akatawa kayo akatawa jay tersina ni nanakwanang nanatuyang. Ay, won. At dagayang video akinat katawaan, may. Ha? Ay, mabalin ka di abuyak mat eta abijaw. Tapno katawa may. Day taoy. Puya, Ha? Ay na. Nakakatkatawa talaga. Mustam, agawid ako. Ha? Ay, ipasa mamot dito yung silpong ko. Tapno at damot katkatawan mi kabayatan ti panangururay mi iti pasahiros may. Si Mangput kan ba daw? Ayo na intrigat ti panagbiag aya. Kasangsangput mo pa ilang, kastan ti bagbagang. Agsin na ay kapay. Makapaliday gayam ti biyag. Ay nasan ka kading aglidliday? Oh my God, aday pabuyakin ka video. Ay, tilay bagbagam mo tuyang. Ay sos, no makitam di dya video, sigurado nagkatawa ka. Pag kunam magngay. Nagkatawan to pa'y ni Kumarik Akwanang, pati ni Kwaraw. Kasta unay ngalag na. Ay, awan ganas ko ngagkatawa ita. Naperdi amin nagitimulak anateng. Iso nga rod abuyaam na ito a video, tap nurumagsak ti biyag mau. Ay, ayan na. Ahap. Daytaw, buyaam mau. Anya ko mati makapakatawa di tangay. Na, saan ka nagkatawa? Ay, kasano nga tadagitimulak anateng nga naperday. Nga po ititika gaya. Ang katawa ka mutin na ba daw? Ay, diyak kaya tagkatawa. Pilitin na kiday. Apay nga, idakwaraw, kat nakipagkatkatawa damit, idi nakita na dito abijaw. Si kalaang ti saan na kaya't nagkatawa. Ay, sana makapakatawa na ita. Ang katawa ka, wano saan? Saan? Pilitin na kiday. Pues, no kasta nga raw, agloto ka iti kanam. Kaya't mo asawain, saan ka pa yan nakalutaw? Saan agluto, aging gasaan ka nga katawa. Ay, di nakpilitin ko naktuya. Pues, no talaga adi mo kaya't nagkatawa, ipabarangay ka. Anya, ipabarangay na kan? Apay, dakala pa ka basulak iti sana pa nagkatawa ya. Mayat no katawa tayo niya. Ay, apay nga katkatawa kayo. Ha? Hey, katkatawaan mi dito himpasa ni nanatuyang abijaw. Ha? Ang kadiyang kail. Ay, ura jak buya ta kinatawa akong dayta iji balay. Ay, wan gayam tayong pakita kun kan kail. Itatada tayo dito barangay hall. Sumardeng kay ako manatawa, ah. Apay, pagsardengan na kami. Kaya't mi nga rutiyag katawa. Nagragsak to pa katkatawa kapitan. Ibawal ko katawa dito barangay hall. Apay ngay, mate. Ay, kagawad ko nang. Apay, kapitan. Apay katawa kamot. Ay na, kapitan. Aging gaita, katkatawa pay lang, dayja impasa ni Marito, yang abidyo. Ay, isurat mo di tadakil apapel, bawal ti katawa dito unag ti barangay hall. Ah, Nangag mo, Chip. Apay ngay mo tangkay. kaya't mo asawan, kapitan. Bawal ti agkatawa di ti barangay hall. Nalawag ti nangagyaw. Nuwan no kastati kunam. Kasano nga yan? Bawal gaya man katawa dito yung barangay hall. Kay, ejay tayon ruwar ang agkatawa. Unay ka mo tinanggal. Anya ngay aklase ti lintag ti bawal nga agkatawa iti barangay hall. Kasano kat amin sa atawi jayan, kat katawa. Ni sekretary, treasurer, amin akakagawad kat kumanatawa da. Ay, di ka makapagsisyon, katawa da akatawa. Kay, adangarod kat katawaan da. Ay adaken awan, bawal! Kat makipagkatkatawa kang aminin Na, ibawal ko nga ron. Siyak pa'y timang tubngar. Kasano ngay dagiti saan da malabdan ti agkatawa? Agmulta da, 500 ti first offense. Anya? Second offense ka sa ngaribaw. Ha? No third, 1.5. Oh. Una yan na nagngina.
Kalaangin ruar ti barangay hall nga katawa, Chip. Unin na. Agaso nga iti bayadan ta. Numatiliwan data ni Uncle nga katawa di taunay. Di matatabanong dito umay. Mapanidya bangkag na dayta. Da magkukat na perdi amin amula na. Ay kat ayaban ta tapno makipagkatawa ka data. Tataba daw. Dumagas ka pa imiait. Yakayat, awan oras ka. Umay kan. Malipatam ti problema no umay ka ditaw. Yakarod kayat, di pilitain. Umay mo buyahan dito yung makapakatawa abijaw. Ay, sana ka makakatkatawa. Nagseryoso ka matlaw na yan, tataba daw. Unin nga raw. Napanmutan. Sana balay. Dua talangin nga katawa. Kinatkatawak at talaga day di abidyo nga impakita medikal man, Maray. Amin tayaw, nagkatawa, Maray. Katalagamat nga min ang makapakatawa. Ngam ni Badungkaw, saan ang nagkatawa? Apay ngay, Problemado nga may. may mayat no problemado. Katawa latta. Di na nga ron kaya't. Oray siyak tupay ka problemado Awan igatang ko itila ko. Ay agkatawak latta. Ay, kauna. Ay, Maray. Adda ni Kapitan dita barangay hall. Kaada apay aya. Mapankuman ireklamo ni Badungkaw. Apay, inan-ano na ka? Di na nga ron kaya't nagkatawa. Na, Ireklamo man kin ni Kapitan. Siyak pa'y ti unaam nga si kaswan, Kapitan. Tasaan basta-basta dahi ti ireklamo kin ka. Sana basta-basta? Nadagsun abanag. Ay, makapadanag sa dayta. Anya dayta. Ni Badungkaw. Sinaktan na ka? Inaperkat na ka? Kedel? Ay, sana mabalin nga ramiden na dayta. Nadagsen abasol dayta no saktam ti asawam. Saan akasta, Kapitan? Na. Umay ko ireklamo ni Badungkaw. Gaputa di na kaya't nagkatawa. Anyat ko nam? Di na kaya't nagkatawa. Oray pilitag, di na latta kaya't. Dayta lang, ireklamo mahal. Maruruda gayam. Napakatawak amin nun at tao. Ngam isaw, jak mapakatawa. Ang mga no problemado Ay nakaasimot ni kumpare ka Badung. Oray man problemado. Rumbang latang agkatawa. Malata aksyonak adagos dayta imay mo inreklamaw. Ay, agyaman na, Kapitan. Talaga analibtak ka, Kapitan. Ay, aguri ka. Kitakman, katkatawaan nyo abijaw. Kaya't mo magayam tagkatawa, Kapitan. Siyempre naman Aha. Oh, atoy, Kapitan. Daytoy. Ha! Makapakatawa! Kunak tumod kun ka. Uray siya, maisurot at manangyag katawa. Agkatawa kayo mo dito yung nagtibarangay hall. Umay kamutun, marikwanang. Tapno talo tayo nga agkakatawa. Ay, jak kaya, tiagmunta. Ay, wun gayam. Na, anya nga wun gayam, Kapitan. Kwa, agmulta gayam ti asinuman nga agkatawa dito unag ti barangay hall. First offense, 500. Anya? Sige, agbayadak. Ay, sos, kasano daytan? Jak matamaw nga dagayam multa tagkatawa dito unag ti barangay haul. Oh, papanan nyo nga Chip. Mapang kami kano ije irigasyon. Kami kitain ti padanaw. Ken pasyaran mi ti kataltalunan ken bangkag dito kabildatan. Ay, sayang Saan ka makapagpasada ita? San bay lang? Si kapay lang ti agpasada, John. Sige, Chip. Takaasimot dagiti agbangbangkag, ken dagiti agtaltalon no awan danumda. Sige nga raw. Agkatawa ka lata, Ang humsaan ka nga katawa iti barangay haul, no di mo kaya timamulta. Ay, anyat mako na may paray ta adamot tendanom iti irigasyon. Ay katanya pa nga iti sabali ang may bagak paray. Nalaos ti panagyaman kuking ka paray. Namuak a problema ti kinaawan ti danom. Wan paray.
Iso nga rod nga uray no pilpilitin na ngagkatawa ni Tuyang ka. Kat saan naklata makakatawa, pare? Kat no ibay nakainreklamo ijay barangay hall. Kat daytoy awagas, tinapanunod ka, tapno matulungan ka. Ay, kat ita, kaya't kaunti agkatawa, pare. Kasta, nagkatawa ka. Kat agkatawa ka mga ruti ka, pare. Ha? Ay, nagkatawa ako ni di last week. Tuyang! Tuyang! Nay, si Mang Putkan ba daw? Naragsakang itan. Tadadanaw, mi Jerry Gasyawn. Ay, san ka man nga katakatawa? Nay, si kamot ita tinakakusilap. Kasano ajak ang kusilap ket awan bagas, awan mantika, awan asain. Awan lamin na. Ay, awan namin ba daw? Naibos amin naun. Ita, si kamot tinaliday. Kahit naibos nga rin namin naun, kaya't mo pa ilang ang katawa. Hada ka di tao di tatersina ni Mari Kuanang. Ni Mari Kuanang nga, apayaya. Kahit mapan ka di ta. Mumutayin tikat ko sa wine. Ay, maray! Agsangsangit ka mag. Wan maray, jak makakatawa ita. Uray pilita, kawan lata. Sana kasken ka ngagkat katawa, uray ang may saka. Wan, maray. Kinapudno na, awan mo tirason nga katawak. Ngam, agkatawak lata, taragragsakag ti bagbagik, maray. Kasano mga may? Awan bagas may, awan asin may, ay, awan bugoong may. Ay, sos, makapalwamot din day tanga imbaga, maray. Kasano na ito yan, Marikwanag? Ay, siyak manen, ti mapanunot yun. Basta kakastabambanan, siyak latta ti malagip yun. Sige, pautangan kan, maray. Ay, agyaman ak Marikwanag, agyaman ak unay. Ay, nakurapay launay ti panagbiag ka, maray. Nala, di ka nagsangit. Uray nakurapay tayo laeng. Basta ragragsakan tayo lahat ti magbagi tayo, maray. Saan na nasaya ti aglidlidan? Buyam ngamin atay video ngayon pabuyam kanyak tapno agkatawa ka, maray. Ay un maray. Ay na to yang. Gusto ni nanakwanang. Saan anasaya at taglidlidan? Iso nga imbes nga agsangit ka, umisem ka kiti. Tapno saan ka amay stress. Hala, sige! Dinan, tinagibusan ti sa walipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.